Zandile Christmas Mathe ya dilemo di 49 ke monna ya qoswang ka ho tjhesa parlamente ka Sontaha ho latela ditlaleho tsa mmuso. Melaelwa o kene ka hare ho moaho wa parlamente ntle le tumello mme ya ba o siya diqhomane ka hare ho moaho. He's facing 5 charges currently. Those charges include housebreaking with intent to steal and theft, 2 counts of arson, possession of an explosive device, and destruction of essential infrastructure. Nyewe e khutliseditswe morao ho dumella mmuso ho netefatsa dintlha tse kenyelletsang aterese ya melaelwa le hore na ebe o na le dinyewe kgahlano le yena sena molemong wa ho etswa ha kopo ya beili. Confirm that we've got the right person. The person was found at the scene, as we earlier indicated that he was arrested at the premises, which is a parliament, and he was found in possession of certain items. Other items are believed to have been stolen in parliament. Leqwetha la melaelwa Luvuyo Godla le boletse ha melaelwa a hanana le diqoso mme ebile a batla dinyahlatswe. What interest would that poor man have in parliament? Banning parliament. How would that person get access to parliament to start with? And how would he know where to go in parliament and ban? It's clearly a scapegoat. Moedi wa parlamente o boletse ha ho lokela ho nkwa mehato e matla kgahlano le bohle ba sitilweng ho etsa mosebetsi wa bona ka nepo. South Africans want answers. The presiding officers, every stakeholder of parliament want answers, and therefore the authorities that are responsible are quite aware that there is a lot of anxiety, and we are hopeful that no stone will be left unturned. Leleng la mabaka a ho khutlisetsa nyewe morao ke ho dumella bafuputsi ho etela parlamenteng ka moramollo o bohale o itjhisitseng.